smrt cara Uroša. Rani majka dijete Uroša, ranila ga i odranila, doranila do 15 godina, pa ga daje ujku Vukašinu, da ga uči hitar lov loviti po gori zelenoj, lov loviti po gori oditi. Ne uči ga ujko lov loviti ni oditi po gori zelenoj, već ga vodi od jele do jele. Besjedio dijete Uroše. Da moj ujko Vukašine kralju, ne učiš me hitar lov loviti po gori zelenoj, lov loviti po gori oditi, već me vodaš od jele do jele, odgovara Vukašine kralju. Moj nećače, dijete Uroše, ja te vodim od jele, do najviše i najgranatije, gdino ima za odmore lada, da sjednemo, da se odmorimo i bijela ljeba najedemo. Pa sjedoše pod zelenu jelu. Uroš jede ljeba bijeloga, Uroš jede, ujko ga ne jede, već on oda po gori zelenoj, pa prebira otrovna bilja da otruje dijete Uroša. Otrova ga i sarani mlada pod najvišom i najgranatijom u gorici pod brsnatom jelom, gdje sjedoše jesti ljeba bijela. Čeka majka dijete Uroša, čeka majka 3 nedjelje dana, čeka majka 3 mjeseca dana, čeka majka godinicu dana. Ne mož majka sina da dočeka, već se šeće u goru zelenu, šeće majka od jele do jele, svuda gleda, motri i razgleda, ne bil sina digot pripazila. Tražila ga 2 godine dana, al ne nađe dijete Uroša. Kad navrši 3. godinicu, manastir je u gori spazila i u njemu stara kaluđera. K namastiru došetala majka, naslanja se na ta mala vrata, na vrati je suze prolivala. Izlazio stari kaluđere, pa besedi Uroševoj majci. Boga tebi ne znala starice, nisi li otkud Uroševa majka? Odgovara majka kaluđeru. Jesam glavom Uroševa majka, dijete tražim po gori zelenoj, dijete tražim, al ne mogu naći, besedio stari kaluđere. Boga tebi Uroševa majko, pođi malo u napredak majko, pa pogledaj na tu desnu stranu, opazit ćeš po najvišu jelu, po najvišu i najgranatiju, po najgušći pod njome je ladak. Onde leži dijete Uroše, njega jeste ujko ubio, pogubio Vukašine kralju. Bog tu bio Uroševa majko, ako njega suzama poliješ, ti se na njeg groktom nasmejavaj. Te je majka reči poslušala, stara šeće malo unapreda, pogledala na tu desnu stranu, opazila po najvišu jelu, po najvišu i najgranatiju, po najdeblji pod njome je ladak. Tu gleda dijete Uroša. Nije njega suzom polivala, već se grokotom na njeg nasmijala. Onde majka Uroša vidjela i onde se Uroš posvetio. Te se samo posvećeno tijelo nazidan u manastiru šeće, onde leglo sanak boraviti bol ne cijeliti, da je slava Bogu velikome i Urošu ugodniku svome.